lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC Twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Paul O'Sullivan ala ku boxa mavito emahlweni ka komiti ya Palamende. We are here to open a training center that will carry Nelson Mandela's name and carry forward his legacy of service. President apfula ximfumo ndhawu ya vuleteri ya Drakensberg ku nga khale ka khotso ra Nelson Mandela. Baka ina lame mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 hi kona na ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye hi vuhaxi bya DTT riperile. Mulavisisi wa vugevenga wo tiyimela Paul O'Sullivan u ale ku boxa mavito ya swirho swa MK Party, EFF na Action SA lava a vulaka ku u na vumbhoni byo komba leswaku va na vukungundzwani. O'Sullivan u ya mahlweni nyika vumbhoni eka komiti ya Palamende leyi levisaka swihehlo swa manyala na vukungundzwani exiphoriseni xa tiko. Xirho xa komiti xa vandla ra MK u ringetile ku sindzisa O'Sullivan ku boxa mavito kambala. Murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa namuntlha u pfule ndhawu ya vuleteri ePaarl eWestern Cape. Ndhawu leyi vuriwa Nelson Mandela Rules Training Center. Leswi ko tlula na 36 wa malembe khale ka President Nelson Mandela a tshunxiwe ekhotsweni. Training center leyi yi le khotsweni ra Drakensberg eWestern Cape laha khale ka President Mandela a pfaleriwe kona ro hetelela loko a nga si tshunxiwa hi lembe ra 1990. Iyo sungula laha Afrika-Dzonga naswona yi pfuriwe ximfumo hi President. Senthara leya ndzetelo yi ta nyika vutshila byo tala eka vabohiwa ku tiyisisa leswaku va lunghekela misava ya le handle ka makhotso. Today, the Drakensberg Correctional Facility once again stands at the threshold of a new chapter in our country's history. We are here to open a training center that will carry Nelson Mandela's name and carry forward his legacy of service, of dedication, of leadership, and of rebuilding. President u ri makhotso ya vululami ma fanele ku tirha tanihi ndhawu yo pfuxeta vutomi lebyinene. Madiba believed that offenders are deserving of dignity, of respect, and humane treatment, and that justice is not measured by how harshly we punish, but how faithfully we uphold the concept of human dignity, even in the most difficult circumstances. Naswona u tlhele a ku kurisetiwa vugevenga hi vugevenga a hi ndlela leyi nga na swintshuxo swa nkarhi wo leha. Yes, our people are truly concerned and even fed up with crime, and at most times are inclined to lock the door and throw the key away mentality when it comes to offenders. And they often say, lock them up and let them rot in prison. Yet this will not serve us in the long term as a country and as a nation. Mfumo wu vula leswaku kungu ra wona i ku tiyisisa leswaku lava nga tshama va dyoha va vuyisiwa kahle eka miganga naswona va nga hangeti va dyoha. By putting offenders to work in productive structured programs, we reduce costs, build self-sufficiency, and contribute to a government that is demonstrably at work. This approach is not theoretical, but practical. Groenewald u ri nhundzu ya yena ya le hofisini yi endliwe hi vabohiwa. Hi leswi President a lavaka leswaku swi yisa emahlweni. Ntirho wo pfula Palamende Sona Mundzuku wu ta dyela tiko 7 million wa tirhandi. Hambiswiritano Palamende yi ri mpimanyeto wa Sona na n'waka wu ye ehansi hi hafu eka mali leyi nga tirhisiwa eka Sona lembe leri nga hela leyi a ku ri 15 million wa tirhandi. President Ramaphosa u ta vulavula na rixaka mayelana na makungu wa mfumo wakwe hi Afrika-Dzonga kona mundzuku.
loko palamende yi pfula. Vafambisi va palamende va ri malunghiselo ya ntirho wa mundzuku ya tshamisekile. Migingiriko ya ku lulamisela mbulavulo wa rixaka wa lembe leri yi fike makumu. Swiyenge hi ku hambanahambana ka swona swa mfumo swi ta va laha mundzuku. Van'wana lava nga rhambiwa va katsa varhangeri va tihofisi leti kondletelaka vumbiwa leti tivekaka hi Chapter 9. We have received confirmation from President Khalima. He has said he's coming. President Zuma has said he's coming. President Mbeki has apologized. So we will wait, and as soon as we know, maybe before tomorrow, we can appraise you. But if we don't, we all will be surprised about who comes tomorrow. Tihofisi to kondletela vumbiwa tirhi mpimanyeto wa mbulavulo wa rixaka wa lembe leri wu ehlile loko ku pimanisiwa wa mamiliyoni 15.5 wa tirhandi wa lembe leri nga hundza. Cost of the budget for this year is 7,025,000 and largely is driven by costs of hiring equipment that covers all the broadcasting and all costs around ensuring that our ICT infrastructure is fit for purpose, and those are consistent drivers of the main cost. The City Hall is not costing us a lot of money. Palamende yi vula leswaku yi tshemba ku ri lowu i mbulavulo wa rixaka wa makumu ku khomeriwa eholweni ya dorobankulu. Holo yi sungule ku rirhela mbulavulo wa rixaka endzhaku ka ku tshwa ka swiphemu swin'wana swa palamende hi 2022. Hofisi ya vuchuchisi NPA yi ta teka xiboho mayelana no tengisa lava nga nyika mpfumelelo wo hoxa timboni ta xiphorisa emimovheni ya Vusimusi Cat Matlala leswi humeka vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa Commission ya Madlanga leyi nga ePitori. Commission yi simeke president ku lavisisa manyala, vukungundzwani no nghenela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko. Xana xa nhloko emaphorisa ekurhuleni Julius Mkhwanazi leswi a nga yimisiwa entirhweni a nga ha langutana ni voko ra nawu ehenhleni ka swihehlo swa vugevenga byo pfumela ku mimovha ya Vusimusi Cat Matlala yi nghenisiwa timboni ta maphorisa. Nhloko ya NPA a nga ha teka xiboho ku nga ri khale. The decision has not yet been made, but the decision will be made and is quite imminent because everything that needed to be collected has been collected. Commission yi tlhele yi twa ku masipala wa ekurhuleni lowu nga na valavisisi va ntsevu va IPID ku na mintolovelo ya vugevenga byo karhi. Also, what we have observed in that municipality is that there are other trends that we have identified through some intelligence that the truck hijacking that have been staged is a problem. We have the issue of drugs, the proliferation of drugs there. Vumbhoni byi tlhela byi paluxa ku ku na mintlhontlho loko swi teka ku tiyisa ku swibumabumelo swa IPID endzhaku ka mindzavisiso swi andleriwa ku nga se hela masiku 30. Kifelakaya u tlhela a hlamusela hi ta ndlela leswi olovaka ha kona eka vulawuri ni matshinyelo exiphoriseni xa SAPS kambe u ri ku na mavangwa loko swi eka xiphorisa lexi nga hansi ka timasipala. U ri masipala wa ekurhuleni ku na ku honisa loko swi teka milandzu yin'wana tanihi wa Julius Mkhwanazi. Commissioners, the concern here is that whilst you'd appreciate the fact that it appears that the law does not apply fairly, in a sense that if it's other colleagues within the municipality, their matters are dealt with without us having to write letters and to even do this kind of follow-ups. So for me, if it wasn't for this commission, we would still be sitting with this problem. Ntshamo wisa emahlweni. Political interference. Mulavisisi wa vugevenga wo tiyimela Paul O'Sullivan u ale ku boxa mavito ya swirho swa MK Party, EFF na Action SA lava a vulaka ku
u na vumbhoni byo komba leswaku va na vukungundzwani. O'Sullivan u ya mahlweni nyika vumbhoni eka komiti ya palamende leyi lavisaka swihehlo swa manyala na vukungundzwani exiphoriseni xa tiko. Xirho xa komiti xa vana ra MK u ringetile ku sindzisa O'Sullivan ku boxa mavito kambe a ala. O'Sullivan u yima hi marito ya leswaku u ni vuxokoxoko lebyi nga tiya. U ri loko u boxa mavito ya vaendli va milawu lava nga le palamende handle ka ku va va rixiwa milandzu kumbe ku lavisisiwa ximfumo swi nga va xihoxo naswona swi nga n'wi veka ekhombyeni na nawu. If you are in possession of downloads of somebody's cellular phone without their consent, you've committed a criminal offense. And by the way, it carries a 10-year prison sentence. And we know for a fact that the people that had those downloads were the people connected to Pashlani and crime intelligence. So the reality is that these documents are being dished around in that fashion. So it's an allegation and I stand by it. O'Sullivan u kanete mhaka ya leswaku u chavisete Cedric Kabinde, nhloko ya swa vufambisi ehofisini ya holobye wa maphorisa loyi a nga yimisiwa ku tirha Senzo Mchunu. I didn't threaten him. I told him that it was a criminal offense to lie under oath and you can go to prison for that. And I said to him, you're a lying crook and you belong in prison. O'Sullivan u sule swihehlo leswi nga endliwa hi komishinari wa maphorisa wa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mukhwanazi. General Mkhwanazi repeatedly talked about informers that were supplying him with information. Now, it's not the function of somebody that doesn't have security clearance to manage informers. And General Mkhwanazi had no security clearance. Plus, he wasn't working in crime intelligence. It's a function of crime intelligence to manage informers. And that is the purpose of the slush fund. The slush fund, actually its real name is the Secret Service account. Ntamo uyisa emahlweni. Nandzu wo dlawa ka Warwick DJ Waras Stock wu yisiwe ka siku ro sungula ra Dzivamisoko. Vavanuna vambirhi lava hehliwaka hi ku dlaya DJ Waras ku nga Victor Majola na Armindo Joachim Bakula a va tlhele ekhoto ya Joni. Vachuchisi va kombele khoto ku va nyika nkarhi wo endla vulavisisi ku ya emahlweni tanihileswi video leyi nga foda vadlayi ya ha riki eka xiyenge xa vativi xa le maphoriseni. Maphorisa va vikiwa ku va kume na xifaniso xa movha wa DJ Waras a foyinini ya murhandziwa wa un'wana wa vahehliwa lavambirhi Victor Majola. Vahehliwa vambirhi va le xitokisini. Leswitsongo leswi a ri na swona hinkwaswo hi leswi a hi swi veke tafuleni hi nga swi celela hansi mati ya nga teka ya famba. Loko hi va mavhengeleni hi ya ka Mphakani eGiyani laha ku nga na xiyimo endzhaku ka ndhambi. Tshama na yena. Malangute mahungu eka SABC. Ku velela hungu leri nga rhanga, mulavisisi wa vugevenga wo tiyimela Paul O'Sullivan u ale ku boxa mavito ya swirho swa MK Party, EFF na Action SA lava a ngo u na vumbhoni byo komba leswaku va na vukungundzwani. O'Sullivan u ya mahlweni nyika vumbhoni eka komiti ya palamende leyi lavisaka swihehlo swa manyala na vukungundzwani exiphoriseni xa tiko. Vaaki lava hanyaka hi masimu no fuwa etindhawini ta le Giyani eLimpopo va ri ndhambi yi va siye va ri hava nchumu. Yin'wana muganga leyi nga hlaseriwa hi ndhambi hi le ka Mphakani ehandle ka Giyani. Mutirhikulori u endzele muganga lowuya naswona u hi vikela hi switandzhaku swa khombo ra ndhambi. I Vutivi Maluleke. Hi onhakeriwile la purasini. Purasi ri sungule lembe leri nga hela ku nga si na timpfula. Nkarhi lowu timpfula ti nga sungula i nkarhi lowu a hi ri busy hi langutele ku hi ta tshovela. Hi onhakeriwe ngopfu hi timhaka ta a hi byale mabiriviri, mazambala, mavele, makhalavatla. Then swilo leswi hinkwaswo swi fike swi kuma mati ya va ya tele. Yan'wani ya teka swi famba, swin'wana swi ve na mati yo tala swi fa. Se na tiboholo a hi endle boholo timbirhi. Leyin'wani yi werini na yona. Muchini lowu a hi ringeta ku pompa hi wona ku kota ku cheleta swilo leswi mati ya tekini wu fambini. So hi onhakeriwini kahle kahle a ku sunguleni. Phati yin'wana ya masimu na tidarada ti wini mati ya wisini swi fambini.
hi fane ya sungula ehansi ku endla. Loko president va ta ya va ya nyika mbulavulo wa rixaka eka ra vumune mi nga tsakela ku va vulavula kumbe va khumba mpfuno wa njhani eka van'wamapurasi lava nga onhakeriwa eka xifundzankulu xa Limpopo endzhaku ka timpfula leti veke kona? Tanihi leswi van'wamapurasi va nga onhakeriwa kusuka ku sunguleni ku fika makumu, na hina langutela ku mfumo a wu fane va hi pfuna kusuka ku sunguleni ku fika loko hi tlakuka. Xa ku sungula ku fana na ti-nursery aka swilo leswi lavaka ti-nursery, ti-fence, ti-bowl teteleto ku hi kota ku sungula hansi na swimilana hi swoxe kumbe timbewu hi toxe na nkwamanyana wa ku pfuneta ku hi kota ku holela vanhu lava hi nga va thola, hikuva swi le ku hi tikeleni swinene ku holela vanhu aka nkarhi wa sweswi, hi ku leswitsongo leswi a hi ri na swona hinkwaswo hi leswi a hi swi veke tafuleni hi nga swi celela hansi mati ya nga teka ya famba. A hi ta tsakela ngopfu swinene loko a va hi pfuna ku fana. Va ndyangu wa le vuhosini bya Kavaloyi va ri hosi Philia Nwamitwa u rhangele vaaki hi ndlela yo titsongahata na ku va xikombiso xa kahle eka vona. Hosi Dr. Nwamitwa u love hi Musumbhunuko a ri na 85 malembe. U vile hosi yo sungula ya n'wansati ya mfumo wa xivongo wa Kavaloyi endzhaku ka hlula makwavo hi Bantsongo Sidwell Nwamitwa ekhoto ya Vumbiwa hi lembe ra 2008. Hosi Nwamitwa u tswariwe hi 1940 emugangeni wa ka Nwamitwa. Hosi Nwamitwa a ri n'wana wa nhwana wa sera Hosi Fofoza Nwamitwa loyi a nga lova hi 1969. Papatsongo wa Hosi Nwamitwa, Richard Nwamitwa, u teke vuhosi bya Kavaloyi ku fikela a hundza emisaveni hi 2001. Hosi Nwamitwa u lwele vuhosi bya tata wakwe kambe a siveriwa hi nawu lowu a wu pfumelela va xinuna ntsena ku va tihosi. Endzhaku ka nyimpi ya xinawu yo lwela vuhosi lebyi nga teka malembe, Hosi Nwamitwa u ve a vekiwa ku rhangela vuhosi bya Kavaloyi endzhaku ka khoto ya Vumbiwa yi teke xiboho hi 2008. Ku vekiwa ka yena exitulweni xa vuhosi, vo tala va swi hlamusele tanihi mhaka ya nkoka eka vumundzuku bya tihosi bya xisati eAfrika-Dzonga. Ndyangu wakwe va vula leswaku Hosi Nwamitwa u siye matimba xiyimo xa le henhla eka vanhu va ka vona. Vuxokoxoko bya ntirho wa nkosi na siku ro lahla swi ta tivisiwa hi ku famba ka nkarhi. Ka ha ri na nkayivelo wa mati etindhawini tin'wana ta Joni. Tindhawu leti nga khumbeka ti katsa Melville, Auckland Park, Brixton na le Parktown. Vaaki va tindhawu leti va ri Joni yo kelela mati mapaketi ha yona leya khale. Swi na ku tlula mavhiki mambirhi vaaka ndhawu va le Melville va nga ri na mati. Va ri xiyimo xa vona xi nyanyisa hi vutihlanganisi bya xiyimo xa le hansi bya varhangeri ni mphakelo wa mati hi tilori ta mati leti nkarhi un'wana ti nga tiki. Vaaki van'wana va ri switirhisiwa swa khale a ku nge vi swona ntsena xivangelo xa ku pfumaleka ka mati nkarhi wo leha. Our dams are at highest level, so everything cannot be aging infrastructure. And yesterday, Rand Water announced that they're throttling Joburg Water, so they're not giving us supply. Why? Did Joburg Water not pay Rand Water? It's affecting us really bad because sometimes we cannot even flush our toilets. Like the pipes are smelling really bad. Ku onhaka ku pfumaleka ka mati swi tikisela van'wamabindzu. We've had to scale down certain operations, so we can't run some of our productions all the time. We've scaled those down and let people work from home while we don't have sufficient water supply. Meya wa dorobankulu ra Joni wa pfumela leswaku ku ni xiphiqo xa mati lexi yaka mahlweni, u ri va le ku ringeteni ka ku kuma xitshunxo. Once the technicians gives us a thumbs up, we'll be able to communicate. It's very difficult with water to say exactly on this day because you need to allow for the reservoirs to fill up. And there's also challenges about high laying areas and low laying areas. So the balancing act has to be done. But once the technicians gives us a thumbs up,
we will communicate to residents. Tanihi leswi rixaka ri tilulamiselaka ku twa leswi mfumo wu swi rhangisaka emahlweni eka mbulavulo wa rixaka wa president, vaaki laha va ri mphakelo wa mati wu fanele ku va ehenhla ka nongonoko. Baka ina mahungu lama mkhomelo na siku ra namuntlha, xiviko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka maxelo kumbe endzhaku ka mavhengele na mutirhikulori Tsitsi Baloyi. Mina vito ni Musa Mabunda, ri perile. Riperile na khensa ku silwa nkarhi leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi rhanga hi xifundzankulu xa le Eastern Cape laha ku nga langutiwa mpfula leyi nga va kona yi tsutsuma kwalomu ka 60 wa ti-chances ku ya kwale xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal, kasi loko ta xifundzenikulu xa Free State kona nakona ku langutiwa mpfula eka madyambu ya namuntlha. Kasi le ka siku ra mundzuku kona mpfula ya langutisa ku yisa emahlweni languta xifundzenikulu xa North West ku ta ka ri mpfula, kasi loko languta xifundzenikulu xa Gauteng nakona ndhawu tin'wana ta kona ku nga va na mpfula languta xifundzenikulu xa le Mpumalanga ku ya kwele exifundzenikulu xa le Eastern Cape. Kasi hi langutisa leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku nga hava ni mpfula ya tilo loko hi languta exifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal ku ya exifundzenikulu xa Free State ku katsa na xifundzenikulu xa le Eastern Cape. Kasi ni le ka siku ra mundzuku ya ha tsundzuxiwa leswaku ku nga hava ni lerintshwa hikokwalaho ko hisa ku fika ku languta exifundzenikulu xa le Northern Cape. Kasi exifundzenikulu xa Free State kona u nga langutela mpfula ya tilo ku katsa na xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal. Kasi hi langutisa leswaku maxelo ya xifundzenikulu ya tshamisekile hi rhanga xifundzenikulu xa Gauteng u nga langutela maxelo mo hisa swinene loko u languta tindhawu to fana na Bronkhortspruit, Pretoria ku katsa na le Joni laha yi nga ta tsutsuma kwalomu ka 30. Kasi ku languta exifundzenikulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu to fana le Tzaneen laha yi nga ta va ri ka 35, kasi languta Polokwane ta va ri ka 31, kasi Mokopane tshama hansi nakona ku ta va karhi ku hisa hi 35. U languta xifundzenikulu xa le Mpumalanga kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko ta Skukuza ta va ri ka 37, Mashishini 31, kati u languta Carolina yi ta va ri ka 31 na yona. Kasi languta xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal nakona u nga langutela maxelo mo hisa languta Vryheid ta va ri ka 32, Elizabeth 35, kasi Costa ta yona yi ta va ri ka 24. Languta xifundzenikulu xa Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hola loko u languta ndhawu to fana na vo East London ta va ri ka 26, u languta Makhanda yona yi ta va ri ka 25. Languta xifundzenikulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo ma le hansi loko u languta ndhawu to fana na vo George leyi nga ta va ri ka 21, kasi u languta Cape Town yona yi ta va ri ka 24. Languta xifundzenikulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo ma hisa Upington yi ta va ri ka 34, kasi Springbok yona yi ta va ri ka 30. U languta xifundzenikulu xa le Free State u nga langutela maxelo mo hisa Bothaville 34, kasi loko u languta Bloemfontein yona yi ta va ri ka 30. Languta xifundzenikulu xa North West laha u nga langutela ku maxelo mo hisa kambe ku ta va karhi ni mpfula eka tindhawu to hambanahambana. Potchefstroom yi ta va ri ka 33, u languta Lichtenburg na yona yi ta va ri ka 33, Mahikeng yi ta va ri ka 34, kasi languta Tosca na yona yi ta va suma kwalomu ka 34. Laha ku ri maxelo lama hi makhumelo wona eka siku ra namuntlha hi raperile.